Ngikubingelele ngiphinda ngamukele mbukeli kusimanzo sekulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi ke isuse ke umsindo ivideo kaBhoti lapha ke othi ke unekhampani ye-security ke yena ke njengoba ke sebeqashwa ke ibona ke abokufika bebavikele ukuthi ke bebavikele ngempela ke njengoba ke kuthiwa ke abahambe bona ke abokufika kuleli ke mbukele le video ke isivele yasusa ke okukhulu ke ukukhuluma lapha ke enkundleni zokuxhumana abantu ke beveza ke imibono eyahlukene ngayo ke lenkulumo yakhe lapha ke uBhoti ke uphethe ke yona ke i-security company yakhe uhabe ubeke esephendula yena ke lapha ke umnikazi wecompany ye-security ke ubekhala ngokuthi ngempela ke uhulumeni ke akabaniki amathuba ke omsebenzi ukuthi ke begade ke inkampani ke uhabe ubeke esephendula kanje ngale video ke engizothi ke ngujena okwembukile ke bese ke wena uyalapha ke comment section sizo olakho uvo lokuthi ke ngabe wena uthini lapho ekhaya mbukele ke siyabonga nansi video. Abantu bangaphandle bayasiqasha abe manje webafo uyifihlelene ebusweni ngoba siyakwazi nje hawu uyifihlelene mfowethu ngoba siyakwazi futhi kulento oyikhulumayo awukho ugcobho kulento oyikhulumayo ukuthi mhlambe khona into embi ngoba la uyabuza yabo ukhulumela isayidi lomsebenzi wakho angiyiboni mina inkinga kulento oyikhulumayo ukuthi mfowethu ungazi uyifihla ubuso sibe sikwazi siyakwazi nje no mfowethu mina esayidini lami ngani yakwethu ngiyakuzwa mina umbuzo wakho ucacile kahle kodwa nansi ke into enginayo inkulumo yakho angiqali mina even labantu abadayisa ama drugs bala eSouth Africa ngangithi mangibuka isizokuthola ubezwe bethi mfowethu siyazama nathi ukuhlanganisa ngoba umsebenzi awukho umsebenzi ugovernment akasinikezi so leyo iexcuse yokuthi lo muntu akadayisa ama drugs ukuze akwazi ukuphila kufe eminye imizi ukuze kuphile yena uyabo so leyo excuse leyo iveli bhede kakhulu so esayidini lakho mntaka baba ukhulumela umsebenzi wakho inkampani yakho eclean ye-security ogada ngayo la ugada khona ngaleyo ndlela yabo lezi indawo enigadayo kodwa ngizwa ke umention ukuthi bayaniqasha labantu ukuthi nibagade bese uveza le amaphepha ukuthi banawo amaphepha le amaphepha kuyona engifisa ukuhlala kuyona kakhulu eSouth Africa sina lento kunabantu bangaphandle abanangisha ama-ID abalanga phakathi abangawenzanga ngokusemthethweni ayikho into ethi umuntu akabe ne-ID kade efile ngokuzovakasha la kodwa into abayenzayo bayawenza ama-ID ngokuwathenga imember ethize noma abantu abathize kwaHome Affairs ababadayiselayo sikubukile lokho kakhulu ku-national television yabo bedayiselwa ama-ID ngabo 50,000 umuntu athenga i-ID ukuze ahlalela ngokusemthethweni makuthiwa awuveza ukuthi owalana aveze i-ID so bayakuthenga konke lokho even kwawona amaphepha ngani yakwethu labantu laba kuyenzeka uthola ukuthi niyabagada nina ngoba nithi banamaphepha kanti amaphepha bawathenga isitolo leso noma leyo nto abayenzayo enibagada kuyona nina beze bakwazi ukunikhokhela nje banento enkulu abayenzayo ngemumva badayisa ama drugs labantu laba iningi labo uma babona benezitolo babona benamasaluni babona benazo zonke lezi zinto lezo zinto isikhathi esiningi ziyafranta bafranta ngazo bese kuba ukuthi into abenza ngayo imali ngempela ilena ke ewukhohlakala abayenzayo bese kuba ukuthi bazoveza amaphepha labantu abanawo iningi labo kodwa abanawo ngoba bawathengile there is why ngibuye ngizwe mina ukuthi engathi hayi labantu noma ngingathiwa ababuyele emumva kuxatshanwa babuyele emumva bonke ngesayidi lami mina ingathi lento abeke babuyele emumva bonke ngesayidi lami
baye emakhaya because siyazi ukuthi kunabantu abaloku bethi banamaphepha kanti bakhokho 50 rand ukuze banikezwe ama-permit okuba la eSouth Africa. Uyayizwa leyo nto. So kwakona lokho kusawubugebengu obenziwa yilabantu. Wena ungagaranta inkampani yakho iclean, ilegit, iyabagada kodwa bona bayizigebengu. Usunjengobani ke wena? Usunjengomuntu ogada abantu bokufika bazosimoshela izwe la. Uyayizwa leyo nto. So mfowethu mina ngilwi nomsebenzi wakho akunankinga bafowethu. Uma kuukuthi nani niyabona noma nilambile ngoba la singeke sisebenzele izisu kuphela kodwa sibe sibona konakala izingane zethu zizogaxela siyofana nse nabantu abathwele ngani yakwethu. Okungcono uma kuukuthi nje kukhona inkinga ekhona kungazama ukushintshwa ngendlela engashintsha ngayo ni-apply kwabanye ngoba ngiyazi ukuthi anigadi bona kuphela. Uma ngingathiwa nigada abantu bokufika kuphela mfowethu sekungaba ukuthi inkampani yenu nayo ke iphenya ukuthi ukusebenza kwayo kunjani kanti. Uma ukuthi nina nizosebenza abantu bokufika kuphela kodwa zikho inkampani enigadayo ngineqiniso lokuthi mhlawumbe zikhona inkampani enigadayo makuthiwa abantu bokufika bahambe bayekeni ukubagada. Bayekeni bafowethu ukubagada ngoba into enizoyenza kuzothi makuthiwa abantu bokufika bahambe niba protect nina nithi abahlale ngoba niyabathanda. Bayakwenza abanye uthi ngikhuziwe kwathiwa ngimiyeke lo. Bayakwenza ngoba basebenza nabo abantu bokufika baphethwe yibona abantu bokufika endaweni abasebenza nawo engisamusha igama ngoba sekuthiwe angimiyeke impe ngenasicoco lengilwayo yabo. So ukugada abantu bokufika mfowethu akunankinga ukuthi niyabagada kodwa njengamanje njengoba iSouth Africa isephezwe inhlelo zokuthi labantu labakufanele kwenzeke inhlelo zokuthi babuyele emakhaya bangena amaphepha. Mina naba namaphepha ngibona babuyele emuva bayoqala kahle phansi. Kuyinkinga kanti ukubuyela eSomalia uyoqala phansi bese ubuya ku-apply ukungena kulelizwe ngendlela ekuyiyona yona because siyazi ukuthi amaphepha bayawathenga. Bengilapho mfowethu ukuveza nje umbono. Habibi.